tun tum ka video chuan KTM bike chhuakthar tur 390 Duke 2024 version kan thlir ho don ani 390 Duke khi sang ni le som pathum khan launch ania sang ni le som pasari khan anon tidang lam le a ti chuan tuna hian 2024 version turin anon thak dang lam ta treu maya anon ti dang lam na sat ber tum alin hial ome engine lam in han soi phot ila a engine hi 2017 version kha 372.2 cc ani a 42.2 bhp a pechuaka tuna athar hi 399 cc aron ni ta dei maya bhp po 44.2 bhp aron pechuaka atok po hi 39 nm aron thak boka a engine stroke hi anon ti sei shet awangin rpm niama atok athat pha le tura ingai photang quick shifter anon da tel boka 6-speed gearbox ni in a gearbox po hi athar anon manga tunlai lir thei chuak shim hi BS6 chungchang wangin tam tak hi power anon lau pha thina amai ro chu KTM hian 390 Duke power chak khal nuam kan ti khati boy lo tur hian anon thak dang lam na sa hle mai ani tunlai lir thei chuak thar reng hi BS6 chungchang wang hian tam tak hian an power an lau pha thina amai ro chu KTM hian 390 Duke power chak khal nuam kan ti chan kha ron ti boy lo turin a engine anon thak dang lam na sa hle ani ari zong hi oil le petrol thun lawin kg za somruk le panga ani a ama mi kha kg za somruk le pasari ani a tuna hian kg ni ngotin ari na hi aron niam bela hei hi achan nia lang chu a engine chassis le a subframe bor vela hian aluminium anron pantak awangin azan pha ni in alang ani alandan in han thlir ho leng miang aluk shrim kan han en hian KTM bike chhuakthar hlak ti la kan soi sual lo zokang a chuak ma sa ho nen khan in an na anei tam to lo a KTM 1290 Super Duke ron copy in ang thei turin anon siam ni na langa a chassis po hi trellis design tho ni si khan anron tidang lama a tenki te po anon tidang lam na sa Duke 250 le 125 hi an launch tel don boka hei nen hian adang lam na aum chet don ani a headlight kan en le chuan LED DRL thar anon manga DRL kan ti chu daytime running lights chuna kan on thin light angkha aron manga asira hian moi in athar anon manga apian mang shim kan en chuan a futuristic design kan ti ang kha aron kengtela wanal piang tongkam takin aron computer age le to ani ergonomics chungchang kan soi liang ergonomics kan ti chuan a thut dan zong te a riding position ti kha ni maya a riding position hi anon tidang lam lutuk lawa hemi a foot rest hi anon ti hnung sheta a foot peg hi anon ti hnung sheta akira na hi tlemin anon ti hnung ta a seat hi adjust heya 820 mm le 800 mm in ati danglam theya a seat ero aron te sheta Duke 250 le 125 a hian adjust hei ve don tho ani a suspension aso nuam le nuam lo chungchang kan soi ho leang suspension hi WD suspension adjust hei anung le ma anon kengtela preload le rebound aron adjust heya hei hi voinga click in aron adjust hein an siama hei hi omzia chu i khal du da na zerin aso akhong le anemin adjust hei don ti na nia amai ro chu hei hi kanram aron thlen huna aron tel ve kherang emti a hriat talo ani electronics lampang in han thlir ho leang electronics a hian thil tam tak anon tidang lama thil thar anon da tel nual maya a display po hi TFT 5 inch anon manga color vek ania launch control hi anon da thara thil chang kang tak ania hei hian i bike tlan chhuat dona a pachoi tur te vengin tlan chak don le in race na kongro tam tak a su don ani ride mode hi street race le rain anon da rain hi athar ania ruwa sura i khal donin a throttle response i bike accelerator kha i herzong aron tidang lama ABS kha aron tidang lam don bok ani a switch po hi athar vekin anon thak bok ani tichuan an launch hun tur le aman hi kan soi ho leang tun kungpum top lama hian India rama kan be seya tuna hian khovela hmu turin an pho chuak to a aman hi tuna hian ex showroom hi KTM Duke 390 pangai ho hi 2017 kha nuai ni le singkwa le sangsari bor ania hei hi anron upgrade zong nen chuan nuai thum le sing ni bor vel ni tura chut ania tuna hian hei hi
road price alo om lo ta a om zia chu ex showroom price ani in ex showroom price in ka soi ni chu chuwang chuan hei ai hian a to hret thei bok ti kha thir tu ten kan hredon nia engpo ni se enge ingai dan moi tm try tm ingai dan te comment sama ron soila he video hi try ti chuan like button kha met keu la yan subscribe don nia oh thank you for watching kalome